Tātung whawhelai I le mai mo mai o lo tātou te tau, ina ua te le titi le tulai lima. Le whewhile rei o le aso ngafua, ia o le aso lima le nei o le masina o iulai. O le nei voito sanga luafe lua. Whawhile ia te atu oe le ua alo mai lau mai moanga, I le tātou pukalama le sulu ulama. Le wha umase lua marasunga le whau ia semau, ia wal whatau teinga o le tātou pukalama I le rei ia whewhi. Tau mai ri malole, ngā lua nei aso. Ja, o tawa tai, pala. Fia voi ma tiu te sa fia ngai nei aso fua la matanga fu yo fia mga albengo ni ko I vai aso sa varia malo vole malo se tato watnu fela melo papa wai ya malo tu tato proclame ne fiafi o falo fa ngā luenga fitale o fa ngā luenga le aso nafi na tau sa tu lai le fata ia ma fofola ma la ngaina le finangalo le tua ina ia aiaina ma le liu tangata uma ia wape o le whamoe alea ia maua I tātou uma le salabo ia mau sustai polo inga lo tātou tua whamalo toi ngā ruenga le ufai ngā ruenga le asanafi ia malo fai o le whaiva le ngata fai leo le tāpo inga ia anei tātou mātua pensione ia ma le mamalo le ufai ngā ruenga te tofi le tua o lo tala whaauto I tue fia o le atu sa mo ma le langi ia ua lava le manavanga o le whiau o le tala le lei ya fa malo foi I tai o le malo me se foi tai o do ya male pule malu ali foi pule fa malo atu la to pitola ai le fa ngalo se mau ta po inga na tato matu ya fa malo ni tato to tos le to mama na tina matu tu o lo la to ta po yo tato faiva I to no moto malo e nu mala alfanga yo tu no tato ainga fa malo ia le ngata le ia o le moto le mapu fangarele fa maloi na ia tātou tau selo au mawai tono le anu whanga ia fa malo foi I tamai tai sa ia ma le au whinga luenga o le anu whanga ia mo la tu ngā luenga whai pia I le aso mo le aso ia o le wawa inga na ia tātou mātua le titi foi le ngang whaftai le mamalo le au whinga luenga le malo whape foi whalaptonga tō maoti o le tele o unanga mapi sirisi o lo ngā lulu mo le tautoina o seo tātou te roo. Sei o lava I lau whaiwhaiva ma lau whaiwhato anga o ngā luenga whakamuta o le au lalanga I e tonga ia o le au moa vao o le au sautalu la pisi ia ma I lantou uma lava o le a lava lau na whai le rei aso. Whamalo atu le tātou palama le rei sulu lama. Mo e fo I leo ai mai mo bai e turu I mawhatu a manawa whai au ngā luenga ia whamalo atu malo le ngā lulu malo le tautua ma lo le whatotoa. Whamawina fwoi le ngang whaftai e tātou pāng? Mori le ngang whaftai tele. Tātne e tātou paanga. Lango ina tātou poklame. Ia pio ne hiri tau tua le. Sunga le to ina pensione ma lo man ma lo. Ia ma le papa instant koksamo. Sunga ia popusua. Ia ma lo voi le tanga luengo pisnisi o la munia ma leipa. Ia whapea le kampania le SOS. Ma lo le. O tō lango ia fa malo fu I tu te me fiau sa fianga le neso ia wa lava le tau tuino si o tātou o tunu ia o le nganga fia le ma le ngang whaftai malo ruatu samo o le ale tolo lo wina lo whaanga o tātou paanga ia ono le po le tātou pukala mai le reitemi ia a wale mai mo whaafonga ni so fōwhanga le tātou ofisa ai manato o le ua tāpena mai tātou whaafianga le sulu lamba sei vai foi ma sei whaano whimali le tātou po ia masih faiana sei ti man to foi telo ainga se mau ia ele fa pe anga tulanga isa o to singa ia nei ti voi le pi fa ke tau na tari alo ai ma puane ma le fane fa unga ruenga ia ona to anga ilo le to singa le po ai o le atali watu mo tato fa fianga ia mai to foi mai le fa o po kala mo sulu lam Ese participai en agua. Sa mai por el infotainment.
Ia se pat mai, la mai la tu no siva, la tu fatalofa. Ia tu asu mai le fotem te wina. Amo. Alessi mata tu fai. E ora mata tu fai. Usi la pa la si. Ya, vamos a subir el Príncipe So se fanga me la banu tu sa. Tau la banu mo me ta sa. Ba be bi inga le tua. Usila ba ko. O pa ia mau samo fenta. Leo la mato pesi twa. Usi la pa ko. Oh,
se pat pat mai na ala fai mo pe o polisi lo mo ko mau ya sa fata seton tatu fakasa TV mo tele sala fai ele fa mo mo talaina o le ofisa o le fono fa vai ale tu malo nganga e mbonga no mela lua le fai pule mai ai le talenga sewa murifasi fenga ta kontoina ya o le minstala ngolanga mtanga ngo tidam tama ta ya tina no umanga so tai ya ma o le lua i fale le o mo tele sala fa o le tal e lua tu mo nei le o umana failo ia pe o le stona i le satalai ia ina i fanga malo fata sei la mafala ali na tala fo fale o fon fa fala ali i le aso tona
fa malo tuai ia I tu malo o fanga solo la to po kala foi le miliona tala mo tara le o nga mo nga numero 2 le I fanga mal e oi falel na fanga malo ia nga mo nga numero 2 o le lai fanga malo a mani fale fo e le ngata ofisa e fa pe foi la le ho le fa tino I fa mo ngole tu malo ia wa isi tu malo pe ana le ofisa ma sinta mai portfon a le mota la le fanga malo ma tua mau tua e tele mau tu tato ofisa e le ngata o le ho le fa ia fa mo nga ia wa te lo la se la mau le komiti ia ma le tu malo ma fa ina fa pinko le tu malo ma fa ina fa ia semina a tau no le malo ia la to fo fanga tau le o se me o ia fa mo tu ia ia ma la to ofisa la e ngā lulu e ai le komiti ia ma le official fai pure tua mana ia le fofong e te tapinanga fu ia le tu malo ia o alfa tau nui no le lo ke tira le malo ia wa la va mario nei o tato I tu malo e o folo fat fo i sunga fono le kalse metisi ia ai mai se o le conference au solo fanga solo le fanga solo vai solo rei ia le na o mai tu moi va ia fia nei lo mato le foto ato malanga mai le se fono ia fa malo foi le fono mai fafo le ua to tonu tonu le tanto to e le ngata America Samoa ia fa pe foi Hawaii ia mal mano telo America fa pe foi New Zealand Australia ia mai tu e fiolo ia le kale se metisi le o tapu va tasi fonga ia ile la mua le kale sia ia I wore vona malanga mai ia au se fono ia mai fafo ia na mata fanga solo mai la version tenei ia man to fo ile sa so evano mai lava ile fa mo ia e fia awai le conference le neto sang e awai o le kalesia e se fo fainga la to fainga fa vai e mo conference le uso ia ona so ile mer conference tele tama le la e fa mo le fa ngol vai so e uso ai ia lo to ile mer vai so fo ia wa I voi le fa wina I voi ia wa voi le mai o vai so ela nei le fa unha na ma apiula ia ma le fa bo mo tulanga tofi mo so nga tofi le kalesia ia e mesele no fo asea mai lanto ia o tama o le la malolo mai fi au mana ngaru ia fa malo I voi lai sunga dio o mo la tu e sa to wina fa ta usanga tono le ko li swa fa fi piu ia e le fa ta usanga le se me fringo fi ia le se me fringo fi le ta usanga la tipo ia malo tau malo volta wa tai ia I fi tam foi ta ole o la to win o le si mutati o le wa usia le kalse metissimo tu sakal rico sailing o failonga foi fa fo mai me pena o le foi ia la to le foi piula ia o se mutati a foi ele au se ngofie ia ile tanto lo ile la ilumo o le tru ia fa pe fo tanto ko le fa fa i malua ia maltelo ko le fa fa o lo ta pena I tol tala lei ia fa malo atu ma fa felo yatu ia bana to le fa wa vai fo ta kalama lai fa fa ka sulu lama ia to fo melel po kalama ilo na fa o wina Solo
Ole malo, ole susuma mali etoa.
yo. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. So, walu ole aso vivila ole lau kakau uma malu lo. Se mapu mai loa ile vai so loa se yo fa malu I lo kingo. O pisa o ke fa abulo. Leanga ole bese le ngei e fo. Fai pe lava au fika ile música makede lo. Mata ko fie vai atu bale longo mali fo yo se fonga ba se o tapedanga le au fa fie de fefi mai mo mai lo tatu tudo ya o tatu ye ile ya fefi vai atu se mau le motele sala fai o na wa matan fa fai le mole am o le mole limu fa pa kai le fa fai le mole am ya tu no yo le yo e pe o le amure ale no tele ya Figota mar palolo. Ale lau vavai atu. Ai longa atu e onge palolo le atu wa. Lo ngala ale tu. Mai fo fonga foi le ia tão fai ma bo mai. E tu uma. O le ye le tu la foi le ia wal pe me ye. Por ali fi ai palolo ia e un tadre no be le tai por. E mamau. Ai a mo wala i. Ngata I fale la valu. Ngata I fale ia. You know we go. Ta o tele le fa ma itel mtanga luengo fa tonga fa malo to ile on sai malo fo ile nga lue ia ile nga to fo ile ia o fa nga solongo wa vai tu nga luenga pa me o le wa matan fa nga solo la to komis fo ie meu e man to ile nga tu pelen pasiel pa le mene e fa isu su nga fa sanga inicio polo keti ma fo fanga tele tu pel malo na lua ia ile o tonu se tonu ngale o le lau te vavai atu ia o le wanga ia so suenga ia o se vaenga tāua telefoni se mau o le winga le whaptalanga o le tātou vavai le ile afo le turu ia e mai se whapea fo ila ana o sina I tūmalo po se nu e a whaina o le atu nu atu le a whaina I le whawhitau ia ma o se fofuanga le telefoni le vavai atu a tonu o le a whata o toi se tapu whaavai se whainga fau ina ia oni tu lai mai le lumanai ia maleanga yatu ile lumanai o le tero au mata wata le wa tapera mai le sa tu pranga televo ia le fa vivianga fa lenganga ma vingo le tua ia wanta tu tapo inga fefi le tu lai ono ia ata le tu lai ono ta tu tapo ne fefi ia o le ate te ina le sunga ia Raymond Schuster ia ma le kalisia politsano pia ia wa la tu le wa fanga solo le va ia solo na mata mer sauninga nafi ia tapo inga fo ia wa sa inga fa manga le tu ile tua ia ina ia to wanga ona fa brianga mai tatu tapo inga fefe to fo melta to kalama ia moni so falinga e mai so fa wina o le fa balo le mana fa nga ruenga sa fenga I mal malo tatu to o smele le mai mo e le sa to bulanga televo
foa I mai ua o mauti noa Tato tupulanga fili filia Moli mawilo na matautia Pemo mia I leona ua foa I mai ua o mauti noa Ua ilo mauti noa Na te ngolo ingoa Na sanga umai loa Ua o mauti noa Ua ilo mauti noa Na te ngolo ingoa Na sanga umai loa Ua o mauti noa Te manuela na mana Te mai marenga Te alofa mai oia Ua o mauti noa Te manuela na mana Mai marenga, e alofa mai oia, o matinoa. Silva Molele Tato tupulanga fili filia Muli mawilo na matautia Pemo mia I leona ua foa I mai ua o mauti noa Tato tupulanga fili filia Muli mawilo na matautia Pemo mia I leona ua foa I mai ua o mauti noa Ua ilo mauti noa, na te ngolo ingoa, na sanga umai loa. Ua mauti noa, ua ilo mauti noa, na te ngolo ingoa, na sanga umai loa. Ua mauti noa, te manuela na mana, na te mai marenga, te alofa mai oia. Ua mauti noa, te manuela na mana.
If
When
Tatou tapo e tu le tu le sofa le tama le alo ma le nganga pa ia. Fatalo fatu ele pa ia Samoa ua fatasi mai le nei foi sauninga tatou ifo matalo. Aftailo matu tamau matu maua le nei avanoa matu te ve matu mau au na fasala lawa tuai lo upu no matu tuai le matu tunu ya mese o lo fafonga mai ile nei foi pokalame ne ala TV ale fakasa va penao na fatasi mai lo nganga pa ia le matana se yo le taunu unga le nei sauninga no matu tu matu vala awino elo matu tama fatasi mai oe e den fai matu na fatino matu tute mo matu ngaruenga pe ale se no oe lo matu tua na atu lo matu fatu tua mo matu fa mo moi ati oe swa fo Yesu amen tatou wifo matalo tai lo matu tua o matu mo wale ne avanoa le ola fo e fo ai ati matu lo matu tama e fo ina mai ma e manava mai e te matu ile aso ma le aso ile lava o matu upulo matu tua matu te fafetai atu ai ile ola o e fo ai mai me alofa o mo le neila langi we tu ina mai ate matu so soangi fo ia te matu ile aso ma le aso fa popo yo matu ola matu te fafetai lo matu tama le nei atu nu o Samoa mai e pito matua se yo e pito iti lo matu tu pa penao na e fatasi ma e leo ma e pui ya te matu uma lo matu tamale nei fanua ua tamao ai ngai na matu mai le sami le e no matu tu le mativa i matu ono lo alofa ma lo foa fa fetai lo matu tama matu mafutanga le isi ma le isi matu mafutanga i tonu e kalesia ese apea matu mafutanga le isi e kalesia ma isi wo e fati no ma e tu ina mai nei avanoa mo i matu lo matu tama ina ia fa pena ona matu mafutai ma tu ina tu ai oelo matu tu le na fai le langi ma le lalang matu te fa fitai lo matu o matu tu no lo watari pele Yesu ke wiso fa pena na e tu ina mai le nei lalang tu ina tu no ola mo i matu lo matu tu matu ni au aunga le aunga matu te talia o matu ang sala o matu fai lo matu tu a we tu ina mai lo watari pele ina ia maliu no satau ono matu ang sala fa fitai tere lo matu tua ono lo fatu no ya te matu wo fati no ile fo ina mai lo watari pele tua lo matu tama matu tu ina tu o matu taru sanga ya te oi fa pena na matu tu ina tu de ne tu nu o Samoa tu lango ye o matu fa fitau di malu tau fo ile nei vai tau i nei fa ma i o covid o fa pena na fa popole nai matu alo fa pe mai lo upulo matu tama nei me uma o le a o mai to ya so le nei la langi ma le afio mai o Yesu Kristo lo matu fa o ne o matu popole vale o ne ya ve ma me fa fe nai matu ai ya ve ma me matu te fa pe ne ai e moni lava lo upulo matu tama ua fua mai lo folanga ma lo fa dinga ya te matu o ne o matu fe pe matu te pala ai nei me o tutu ai fa pe na ina loto tele ina i matu ono lo upu fa pe na ona taita ina i matu mana tua ya o ona no matu tua to tono le nei atunu ma missionary uma Cristiano le la langia to fa pe na ona leo pui o lo matu tua matu mana tua lo matu taita le nei atunu le malo Samoa mtanga wenga uma fale mai o leo lo matu tua lo ngadu doe a wale leo nga puinga male apena fo i le soifua malo lo ina o matu tunu ia fata mau aina oe le matu tua i latou e ma fai no fatino latou tute matu mantua fo e kalesia e fakasa de nei fo i ala TV u fa ona le nei aso lo matu tama ina ia momolia tuai lo fi au pa pena ona fa manuia oe lo matu tua lo latou ngaruenga ia fa pena ona tene ni soifua manior
e fua ina atu ia te oe lo mātou atua e vi i ai pea oe lo mātou atua. Tele nei me mātou fia tu ina atu ia te oe a mātou te ilo e sila fia o mātou loto. Mātou whapea tuai lo mātou tama i whapea nao na whaia lo whinangana. A le o mātou loto. Ta talo lilo uma o mātou anganga no mātou atua. Tu ina atu i luma o lo no fuali. Whapea nao na whaia e lo whinangana. Mātou whamoemoenga o lo tutoe whapea neile nei sao ninga tama. Whatasi mai oe whamanuia mwhapaia mai oe lo mātou atua. Le nei talo tu ina atu le suafo Yesu Keriso lo mātou ri ima lo mātou whaola. Suafo Yesu. Amene. O le upu mo le aso e moa mai le tusi o whalinga. Tusi o whalinga o na mta apu lua a mata mai whai tau le whai upu sfuru lua se i o le whai upu sfuru mal fitu. Sfuru mal lua se i o le mta upu sfuru mal fitu. E whapea ia e tusi foi i le angelu a le kalesia o i Perikamo. O mea nei ua whai mai ai le ua iai le pelu. E whaatau maai o nei tū ua maa maai lava. Ua o i loa le mea ua e nofo ai. O iai le nofo ali ia satani. Ua e tau fi mau fo i lo ingoa. Ma ua e le whaafitia le whaatua ia te au. Ia ona pō lava, na iai ane tipa, o lau mori mau, o le na wha maoni, sa whasi o tia o ia, na ia te outou i le mea e nofo ai satani. Aua ia te au, ni nai mea o te le fia ai ia te oi. Ona ua ia te oi, o e ua ta ofi i le a onga a pala ambo. O le na awa o ia palako. Tu atu le mea tausi ai. Ai iluma o le whanaunga a Israel. Ona ia a ai i mea ua fasia motupua. Ma ia la tau whaitaanga. E whapea foi ona ia ti oe. O e ua taofi i le awa onga. A le au ni kalaitai. Ina e salamo ia. A whai ele ai. Ona o vave alu watu lea i ate oe. O te tau fo i mai latou i le pelu ai lo ngutu. O le ua taringa i nā whaarongo mai ia o ia i le mea ua whetalai mai ai le anganga i e kalesia. O e manu maro o te avatua i ate ia le maa nai lilo. O te avatu fo i ate ia le maa sina. Ua tusia foi i le maa le ngoa fou. E le i loe se tasi ua nā o le ua maua. I le whaperatani e ino le upulea, Revelation chapter 2, verses 12 to 17. And to the angel of the church in Pergamos, write, these things says he who has the sharp two-edged sword. I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to my name, and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come to you quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. Ia whamanuia maile atua le whaitawinga ona upaia. Ni suafo Yesu
Amen. The theme for the sermon today is attack from within. The attack from within. The church in Pergamos was a church that was established during the time of Paul, when Paul, the apostle, went around the Asia Minor, or the place where Turkey is now located, establishing 7 churches. During this time, this letter was given, or the revelation was given to John by Jesus Christ. Jesus himself appeared to John and gave him instructions of these letters that he need to write to these 7 churches. I will only deal with the church of Pergamos in this sermon today. Now, during this time, John was over 90 years old, probably close to 100 years. This is the first century of the life of the church. Jesus, perhaps 50 years before that, had just died and ascended into heaven. And the church, in its early years, had arrived into Pergamos and also these 7 other churches. Now, this is important because this history establishes what the word is for today. These churches were not Christians. These countries like Pergamos, or these cities, they were Gentile cities. Some of the people that lived there were Jews, and they were Orthodox Jews. They weren't Christian Jews. But during Paul's time and during the missionary of the church after the death of Christ and his ascension into heaven, the community of the church became established in Pergamos. And the church, as it is called, or the community of the church, or the community of Christians in Pergamos, they were now starting to spread the gospel, or spread the message of Jesus in this city, or Pergamos. Now, as you would note from the reading, Jesus says to them that these things says he who has sharp two-edged sword. I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. That's important because, as I said before, these cities were not Christian cities. These cities were, people were transformed and became Christians when the spread of the gospel followed there during Paul's missionary works as well as other early apostles. So Christ labels or reminds them that the city is already a city of Gentiles. They are in the lion's den. They are in the city of the enemy. And the Christians are numbered as minors, or they're not a major part of the population. This is where Satan dwells. So the Christians are living amongst people who are anti-Christians. Excuse me. Or Jews who don't believe in Jesus but only follow the Jewish traditions. Now they were doing good work, but Jesus in verse 14 says, but I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam. Now if you would follow, Balaam is one of the prophets of God in the Old Testament. And Balaam was involved with the king Balak. Now you remember the story that Balak wanted Balaam to curse the people of Israel as they were approaching. But God sent a message to Balaam not to curse the people of Israel. Balak tried to induce Balaam to curse the people of Israel, but Balaam was afraid of God and therefore did not curse the people of Israel 3 times. You know the story of what happened, because as he rode on his donkey, he tried to hit the donkey to make sure to go through the pathway, but the donkey won't travel through the pathway because
there was someone who was standing before that even Balaam couldn't see. So you might remember the story from the donkey that talks. In this situation, what happened to Balaam is that he turned against God. And despite the fact that he didn't curse the people of Israel, he finally gave in to Balak. And he said to Balak, the only way that he would be able to curse the people of God, that if Balak would be able to entice them to worship idols and to commit sexual immorality. So Balaam, at the end, turned against God. Despite God's messages and warnings on him, he gave in to the temptation of Balak. So this is what was happening in the city, or in the church of Pergamos. Inside the city, there were people who were turning. Verse 14 says, "But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam." You have inside the church people who worship the doctrine of Balaam, the people who have turned against God and who are enticing people or who are encouraging people to eat sacrifices that are made to idols or to commit sexual immorality. So it is an attack from within the church itself. The church were turning. The people were not following the word of God, and they were being corrupted and doing the things that God would have wanted them to do. Now, this is Satan's usual deception. Satan is trying to stop the plan of God. Satan is trying to stop the seed of Jesus from spreading. His deception is to prevent the Christian faith from spreading in the church of Pergamos. This is the same thing he did in the Garden of Eden, and this is the same thing he did to Jesus when Jesus went into the desert. He tried to deceive Jesus, to make Jesus worship him, for Satan to become God, and so that people would worship God. This is the same deception that Satan was doing in the church of Pergamos. He was misleading the people. He was promising the people the world so that they turn from God and make him God. This is what's happening in the city of Pergamos. Now you might think that this is a story just for Pergamos, just for the church in Pergamos. But no, this is a story also for us. The story is that Jesus' revelation to John, to the church in Pergamos. We, the people of Samoa, are the church of God in Samoa. We, the believers in Samoa, are the church of God in Samoa. Is Satan trying to prevent us from spreading the word of God? Is there anything in our lives that we're doing in Samoa that is preventing us from spreading the word of God? Is our belief being watered down? Are there personal opinions that we have about things that are happening in life that are preventing us from spreading the word of God? Are we having sympathy for the things of this world that are preventing us from the word of God? For example, are the issues about same-sex, the issue about homosexuality, are the issues about abortion, are the issues about suicide, are those issues giving us opinions about what the world think and making us feel sympathetic towards them, other than using the word of God to resolve our problems? This is the same thing that was happening in Pergamos. The question for us, Samoa, is our faith, is our salvation being watered down because of the pressures from the world, the pressures from Satan, who is misleading the world through alcohol, through drugs, through suicide, through telling the people that there is no God, don't believe in God. God is a myth, God is false. Telling the people there is no God so that people turn nowhere. And then they have no hope. If that is going through Samoa at the moment, it is the same thing that happened in the church of Pergamos. And if it happened in the church of Pergamos and happening to Samoa today,
What is our answer? What is our answer to the challenge? What is our answer to Satan, who is trying to move us away from God and worship him and the world? Our answer is the Word of God. Jesus says here, the answer is in the book. He says, thus, in verse 15, you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Jesus says to repent. We need to repent first. When we repent, he will come and fight the fight for us with the sword of his mouth, with the word, this word, the word of God. We need to repent first for Jesus to come and fight the fight. Jesus will not come if we don't repent. We need first to repent, and he will come. And then in verse 17 he says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. What does this mean? What is this stone? White stone. Jesus says, if you hear the word, he will give you a white stone. He will give you a ticket. Just like a ticket to go to the movies. A pass to get in. He says, he will give you this ticket. And this ticket, you will see a name that is written on it. That name, the name of God, will be revealed on that ticket. No one knows the name except you who receives the ticket, you who receives the stone. Only you will see the name on the ticket. How would you receive that ticket? Is when you repent. When you repent. When you repent and God comes in to fight the fight for you, you will receive this ticket and the name of God will be revealed to you. That is the reward for us. That is the reward for Christians and for believers to keep in the faith, remain in the faith, be encouraged, be strong, and face the challenge that is before us today. O le tusi le neyo a whaadinga, i le taupu le lua, me le taupu su lua su fitu. Te le tangata o lo whapea, o le tusi e lea, na o le tusi mo le lotu i Perekamo, i Asia, i lotu i e fitu. Na o le lotu le e maitau atu i le launga i le so, na o le lotu le Perekamo. O le lotu le neyo Perekamo. I tu tonu le nuu leo Perekamo, o se nuu na amata ina tangata ling tangata kerisiano. Ai ua o atu iai tangata le atua i le temi o le apostolo Ioane. Le temi o le 11 o na maliu atu Yesu, a ua o atu le upu tu tonu Perekamo. Ai ua amata o na lu i tauina le lotu. Ua amata o na suia tangata lotu o le ekalesia. Ua amata o na latu whetau wai pe tau upu. Ma tangata le tangata kerisiano. Whapea ma tangata Iudaia. Ele ilili wina e ave i latou ma tangata kerisiano. Ma ua amata o na fulitua pe ua amata o na le malosi de latu te te atu. Ma ua latu talia ini whaitaang. Mane tu ina atu o fasia i ni manu tu ina atu i lungno tupua. Ua latu whaia le mea tonu lava. Ele i manao le atu e latu te whaia. Le alai whapea atu ai le upo le atu ai ati latu. E iai le mea o le fia fia i atu. Tau sa le leito ngā ruenga sa whai. A iai le mea leo te le fia fia ati utu. Ua a mata ono tou ta uma mafa i manu na fasia mo tupua. Ma tou whaia ni ngai o inga whaita anga. Ua le fia fia Yesu. Ma o le tusi e Yesu le tusi e Perekamo. Ina ia tau mawhai e sui mai le lotu. E wha malo sia le lotu. Ua le mewa iai. Ua a mata o na lu i tau mai le lotu. E le ngata i tangata mai fafu. A o tu tonu lavo le lotu ia. Ua mata no sui mai ai. Ia manatu ma le talitonunga o tangata. O le whesidi la mo tātou. O se wheau lea mo tātou le wheau lea. I le senturi mua lea. 5,000 sanga. Ai le 11 na maliu atu Yesu.
o le feʻau lava e tasi o le lotu lava e tasi totonu o Samoa o tatou tagata kerisiano o Samoa o tatou le lotu a Iesu i totonu o Samoa ua iai ni mea o tutupu i totonu o tatou atunuu ma totonu o tatou aiga ma totonu o tatou ora e ono faapea atu ai o le mea tonu lava lea sa tupu foi le lotu lea perkam tele mea o lo tutupu tele lu i tau i le o tatou ola faaleagaga i totonu o Samoa ava malosi fuala au faasaina pule le ola pule le uma ngai o inga faasoli tulafonu finaunga tau tama finauna tau teine faipoipo le tama le teine ua amata ona manatu tagata lotu manatu faapea ua manatu alofa i ai a ua lē fai le upu o le tusipaia ua lē launga le upu o le tusipaia ua lē tuuina atu le upu o le tusipaia o loo i ai le mea moni ma le tali moni i fesili nei o nei uma faafitauli o faafitauli uma lava sai totonu le lotu i perekamo o lea foʻi lai totonu o le ekalesia nei tele ekalesia o loo luʻi tau tele tuaina lotu o mai tonu Samoa ma ua liliu ai tagata e leni lotu e tali tonu ia Iesu Keriso o le alii ma le tatou faola a ua liliu ai tagata i ia lotu ma latou le tali tonu e ia Iesu po ua faasee i latou e ia Iesu ae le ia Iesu i tonu o latou lotu o luʻi tau uma nei tonu lotu o luʻi tau uma nei ua vaivai e le tatou faatuatua ma le tatou talitonuga pei lava le taimi na tupu ia perekama a o le tali a Iesu i tonu o le upu lava lea i lona foi upu 15 fai mai ia tatou salamo ia tatou fulitua atu tatou salamo ia o tatou mea na fai ona faapena la ia lea ona fio mai Iesu Keriso o tatou faola ma ia tau le taua mo i tatou le pelu mai longa lava fofonga le upu lea tusipaia e a fio mai Iesu e tau le taua pe a tatou liliu ma fulitua atu lea le ekalesia e faapena lea tagata lotu o Samoa tagata kerisiano o Samoa o loo i ai le tali mo tatou i le upu lava lea o le upu lava lea mo le aso o loo au mai ai ia le faamasinoga le atua i ona tagata a loo amai foʻi ma le tali e mafai ona tatou sao mai ai le salvation o tagata o loo faapea mai foʻi le foʻi pusufulufitu faapea e avatu ia e le atua iā te oe se maa sinasina o le maa lea o le aiai luga se inoa leai ma se sieloa na o le tagata lava lea o le a tuuina atu ai le maa le tagata lea ua fulitua ma liliu mai le agasala ma ua salamu o le igo laaiai luga o le maa lea ou te fai atu o le suafa paia o le atua o le a faaalia i luga o le maa lea ae na o le tagata ua fulitua ma ua salamu e mafai ona ia iloa na o ia lava e mafai ona tuuina atu ai le maa lea taipei lava o le pepa lea vatu e te alu se tifaka na le pau ale o le pepa e te sau e tonu ale ai le pepa lea e te le sau e tonu o le tifaka lea lai fai mai le upu o le maa lea o le ticket lea o le a e sao atu ai pe a e tumau lou faatuatua i le atua le upu o le tusi paia tagata o le atua o le upu o loo iai le faamasinoga o le atua o le upu o loo iai le lē fiafia o le atua po Iesu i lona lotu a loo iai foʻi ma le tali mo i tatou e mafai e ona tatou toe faasaʻoina se mea ua se o le tali mo i tatou te talia le upu tatou te talia le upu ua a tatou le taliana le upu ua tatou faapea atu e se tusipaia ma e le soifua le atua le suafa Iesu amene
Tatou talo. Whawhitai lo mātou tamā mo lenei upu. Whawhitai tamā. Ono o lau tuspa ia ua mawhai e o na mātou whaitau ma mātou malama lelei ai. Ere i tuspa ia lo mātou tua i aso. O i aso tamā sa whorafora le upu e ala atu le iau apostolo mau au auna. A le nei vaitau o mātou iai. Ia ua tofu le tangata ma tuspa ia tutonu le nei atunu. Le eise me mawhai o na mātou whape atu tamā. E mātou te alo ai. Le alo mātou atua. Le upu e whorafora mo i mātou i laso. Ia whape nao na alu ma le mana. Ia whape nao na tutoi loto ma ngangalo mātou atua. Ina ia whape nao na mātou mana malama mātou i loa i pēlo fina ngalo mo i mātou lo mātou tamā. A velo upu e whai matali whawhita auri o mātou alanga. Ina ia whape nao na mātou i loa i pēlo oe lo mātou atua. Mai le amatanga se i o i le whai unga. O le talo tu inatu le suafo Yesu Keriso lo mātou li i mono mātou i tua. Ia ilunga pēa i ate i mātou. Le alofa tu noa Yesu Keriso lo mātou whaola. Le alofa o le atua lo mātou tamā. Whapele mafutanga le anganga pa ia se i o le whaavau lava. Amen.
Ia ua tu mai langila ngali ta fainga e vo le banato le wa e papalau le le to songa ia ya wal tatu tapo inga fefe pe ona tula el tatu tofi ya mai fa mawina le ngang fa style tape nanga tatu tofi le fefe ya mori le ngang fa tele ele sumor tofi le sumor sista ya maleka le sia protsano e pia ya ono tatu tapo inga ya ole o foi mol moli ne fefe ya wale fautuina wale fa mafanfanaina ia o whainga maranga tu siu tātou atunu ia mori le ngā whafte tele taune ia pia se whatu pa use le lei ia tupu ia o lamfua ia o tālo ale tātou alata ia maole mau tele le tātou tofi ia wā ia tofi matute o whiriwhiria i rea tua ia o ona tuai le wa tapena mai tātou whalinga ia mor sila whia le malo le tudo wa mai whalinga ia nei whawhianga o le porkalaba le surulama Fasilsilanga falawetele malekalesia e fakasa afenga. E momono mantou whaatulou, a wapa ia o Samoa, pa ia wa ainga ma lantou tama. O tama foi mo lantou ainga o tupu, ainga o ainga o papa ma ainga na tawhaiwha. Au Samoa wa oma no tofi o se tautonga o ia sa maile moana. E lea se poto po se vave na toe whaopopo, pe toe to ese se iota. Le puipuinga malo le usonga tu mua ma pule ono i sala fai, a inga le tai ma le vao fonti. Fa pia foi o tato uso i tutuila ma manua. Pa ia i le tui manua ma le lau na mutasi, fa tui o le motu ma le au vao toto. Sua ma le vai fanua fofo ma i tulangi sa ole ma sale au mua ma le lau niu na sa lua. O pa ia na sa mua ma le tai samasama o le tui manua. Sa ia pa ia fili ma pule tuu na tauilo ai manu malo. E lau ia le nea wanoa ta ua. E whata alofa atu ai le au whangaruang tutofia le atua, i so se whata whaitaulanga i Samoa nei ma atunu e mau. O lo tau whanono manu, ma ta lai le finangalo le atua, a wale manui o Samoa mo le atua malana whautanga. Ma lo le ngalulue, ma lo le whaitatalo. O tau mta whaioi tau ave, e whamoe mo iai le sa o Samoa, e ala i le whātua tua, ma le tatalo e le au noa. A mātou te whasilsila atu ma le anganga whaloalo e whapea. O le lulu sa i le tupe le nei au lotu e whakasa i a whenga, sa tau po ina e se ina i le aswharaile, aso mua i ulai lua o lua, ua tolo po ina nei. Ua tofa ina nei le aswharaile sfuma le fito se tema, lua o lua, pea ulia i le alofo le atua, e se ina ai le nei lulu, mai le to iai se isi suinga. Ono lea whatoa atau tatala, tu la fono le wha mai masuinga o whemalanga inga, o le ala lea o manatu ai le komitinga lue, ma le nei au lotu. Ina ia toi tu ina atu i le aso frailes fuma le fito o se tema, e pe on ta ue lunga. E toi tatala atu ai foi ma le nganga whaloalo e ka le sia, ma pa anga uma le nei au lotu. Ina ia whao ina maia o tau pepa lulu o a mae o na tutongi, a wale whawhaingo fia ina o le tātou ngā luenga, mo le aso wha moe moeina. Ma tau wha moe atu i lo tau finangalo wha le tua, ma lo tau nganga fsoswani, a wale wha moe sa ili tupe le ne ka le sia. Tau ina iai pēr manu ma le anga leo lo tātou wale i whaola, a walo tau lima fua ai ma le fsoswani, i sa ma tau wha tala ula atu. Wha mole wha fsotai mai pēle komiti i telefoni, fitu ono tolu, tasi wha fitu tasi, fitu o iwa tasi o, po le fitu tolu ono, tolu o lua wha. Ma le nganga wha loa tele, sa inia e sunga lua pen nepo, ma wha tanga ma le kalesia e whakasa i e whenga. Wha silsilanga wha lawe tele ma le kalesia e whakasa a whenga. E momono mantou wha tulou, a wapa i au Samoa, pa ia wa ainga ma lantou tama. O tama foi mo lantou ainga o tupu, ainga o ainga o papa ma ainga na tawhaiwha. Au Samoa wa oma no tofi o se tautonga o ia sa maile moana. E le ai se pota po se vave na toe whaopopo pe toe to ese se iota. Le puipuinga malo le usonga tu mua ma pule ono i sala fai, ainga le tai ma le vao fonti. Fa pia foi o tato uso i tutuila ma manua.
Pa ia i le tui manua ma le lau na mutasi, whaatui o le motu ma le au vau tō. Sua ma le vai whanua fofo mai tūlangi sa ole, ma sale au mua, ma le lau niu na sai lua. O pa ia na sa mua ma le tai sama o le tui manua. Sa ia pa ia fili ma pule tuu na tauilo ai manu malo. E lau ia le nea wanoa ta ua. E whata alofa atu ai le au whaingaruang tatofia le atua, i so se whata whaitaulanga i sa mo nei ma tunu e mau. O lo tau whanono manu, ma ta lai le whilangalo le atua, a wale manui o sa moa mo le atua malana whautanga. Ma lo le ngā lulue, ma lo le whaitatalo. O tau mta whaioi tau ave, e whamoe mo iai le sa o sa moa, e ala i le whaatua tua, ma le tatalo e le au noa. A mātou te whasilisila atu ma le anganga whaaloalo e whaapea. O le lulu sa i le tupe le nei au lotu e whakasa i a whenga, sa tau po ina e se ina i le aso wharaile, aso mua i ulai lua o lua, ua tolo po ina nei. Ua tofa ina nei le aso wharaile sfumale fito se tema, lua o lua, pea ulia i le alofo le atua e se ina i le nei lulu, mai le toi iai se isi suinga. O no lea whatoa atau tatala, tu la fono le wha mai masuinga o whi malanga inga, o le ala lea o manatu ele komitinga lue, ma le nei au lotu. Ina ia toi tuina atu i le aso whrawailes fuma le fito o se tema, e peon ta ue lunga. E toi tatala atu ai foi ma le nganga whalo alo e ka le sia, ma pa anga uma le nei au lotu. Ina ia whao ina maia o tau pepalu lu o a maa o na tutongi, a wale whawhai ngofia ina o le tātou ngā luenga, mo le aso wha moe moeina. Mātou wha moe atu i lo tau finangalo wha le tua. Ma lo tau nganga fsoswani. A wale wha moe sa ili tupe le ne ka le sia. Tau ina i ai pēr manu ma le anga leo lo tātou wale i wha ola. A walo tau lima fua ai ma le fsoswani i sa mātou wha tala ula atu. Wha mole wha fsotai mai pēle komiti i telefoni. Fitu ono tolu, tasi wha fitu tasi. Fitu o iwa tasi o, po le fitu tolu o lua wha. Ma le nganga wha loa tele, sa inia e sunga lua pen nepo, ma wha tanga ma le kalesia e whakasai e whenga. Tawa ia fo ngā lua ngā komisi o whainga palota le whanga solo tembi le rei, peo na ia whaaringa le na mai mo mail tātou tiro. O le whanga solo atu, o le wa iri whaitu lea. Wha solo atu lea i sanganga luatu ia ana. Ia ile tau ma fai lava le komisi e ao mai manongi o le tō whama leuta. A le atudo o. Ina ia whaata oto i langa tonu le tū la fono whainga palota. Ia mai whamalo atu ai le whionga te fono a meiselo na au waa. Ia ile a fwoi whamoe moe tāua e pei ona whanga solo le tō lalo fwoi malo le tātu tudo o. Ia a whioane ma talane au. O le lao lea. E wha leo ai lau langona. A wa le komiti le la tau te whanga solo atu. O lato o finangalo le tudo o le tu ifo ia i lato. Le lato te momoli mai se li poti le parlamenti. Lono winga. E ta ua le talamane o ao le malo le tudo. Mai ai e mātua se o lava i tangata ua mawhaina palota. E le se mea la angei ma oe kere i palo. Ia ma oe e le siksing Samoa. E le whain palota. E mo i lanto o tangata anu o Samoa, whain seni, whain palota. Ia mawalo lao e whaasoa iu langona. O le mana ia o whawhanga ia e pe o le whaatatia mai fwoi iam tanga luang. Ia wane i me, ia tātou tere i loa i lasu. Ia au le te lea o tanga luanga re wa watu lato whaalau i loa ia e ngona i le maa whanawhana mane. I loa i fwoi mau e fwoi maana manama na seo tātou watunu i iam tāu. Tāua, o le tulanga le nā. Whaelo atu mo le silafia ele mamalo le tātou te do. Ai manatu se bau, ia o le wawai atu, ia ua la lata le taimi e whamai ai le tāpol kalaba. Whamawina lava le ngang whaaftai. Ia tātou sponsors fo olo langalango ina le por kalam. Ia. E le watu le whaaftai i tātou langalango. Ia, whamanu i atu as whanau o nisio. Lo whamanatu ina o lato was soifua le so. Ia manu i tele o tau aso whanau. Ia o nisi fo olo mo in whanau noanga. Ono le wala au paia le atua. Ia, ia le nganga whamawhana o le atua. Ia, ni tula mo le atua nganga whaaftai tele. I lango le tātou programe. Pe ana e matanga luenga o pisnisi o ala munia maleipa. O le kampania le SOS.
i fa pe le lang vo ya le tomato in pension malolo sunga ya popusua ia mare papa instant koko Samoa ia mo lang ina tato por kalame le am fa na ina tu le afiafi mo le afiafi ia manu terina ne afiafi manisio fo fango tre tal fitu e mai mo le Samoa tolongolongo a fa le valu e mai mo i le lawao sina ai manu telina lo fenga balolonga ma le gato le todo o ia i tu te fai u ole nei aso ma fua tatu te fele le aso taia ai mo te brei to fai e soifua